Poštovani ljudi, Benjox ovdje i dobrodošli u moj novi klip. Ljudi, danas ćemo opet igrati Clash Royale. Opet uzmati zvuk do kraja. I krećemo. Ćemo igrati Draft Challenge u timu. I cijelo koliko je. Evo, troje. Hajde. Kao što vidite, prišao sam u arenu 6. Evo ljudi, pogledajte moj drug Amrex Royale 07. Posjetite njegov kanal Amrex je to. I sad ću da bude jako lijepo. Stvari ljudi, dok oni igraju, ja ću od toga pogledati. Oni koriste Wizarda zato što zauzima, troši puno eliksira, ali ovo troši toliko princ, ali princ je mnogo bolji. 100 put je bolji od ljudi. Izgleda da ćemo ovo izgubiti. Kao što vidim, izgubit ćemo. Ovdje jednom ću snimati. Ako hoćete, pitam prijatelje da igramo mi jedan protiv drugi, napravit ćemo turnir. Ne, printe, udaraj po kuli, tako. Malo helta je ostalo, izgleda. Za malo. Ali sada ćemo fireball. Nisam ne primijetio da on mene uništio i kako. Jedan skeleton army. Idemo tu. Baby dragona. I tu princa. Goblin barrel. Ne. Prije ljudi postavili smo skeleton army. Evo ga ljudi, stavim bit i izgleda će vam pobijediti. Možda i neće. 100%. Ništa pobjeda njegova. Čak možda i nije jest. I sad ću vidjeti ljudi jel i slobodno. Oće ko protiv mene.
1000 ljudi da igram protiv moga druga Farisa. Uzet ćemo Ice Wizarda, Raketu, Log, Fire Spirit. To je to. Da idemo šta je, solidne kartice. Idemo sa Ice Wizardom. Lumberjack. Idemo sa minionima. Ne bacaj se u njega, bacaj se u... Dobre. Idemo sa vješticom. Sa Spear Goblinima. Opet Ice Wizarda. Idemo sa sa Spear Goblinima. Ljudi, nije me bilo na trenutak. Ljudi sa vješticom, sa Ice Wizardom drugi, nisam ne vidio da je drugi Ice Wizard, Fire Spirit, minionima, sa vješticom opet. I gleda ljudi da je Faris pobjedio. Pozdrav ljudi za... Evo igrat ćemo protiv Šekija. Još ovu i odjavit ću klip. Idemo sa Goblinima. Teslom. Možda ste čuli tu malo moju mamu. Idemo sa Barbarijanima. Česta ljudi. Tu je moja sestra. Storća, nećemo tu Teslu. Teslu ćemo ovdje. Idemo sa Guardovima. Goblinima. Tu.
Idemo sa Minen Horde. U nas u Šokiju za klon čest preko 200 kruna uvijek skupi. Idemo sa gdje ćemo, evo Lightning ćemo na Inferno Dragona, a Wizarda, Gobline, Guardove, Barbariane, tu ćemo Lightning, Teslu, isto izgleda ljudi da smo mi gotovi. Tanks ćemo. Poz za Amara. Šekija. I Farisa. I to je to ljudi od ovog klipa, vidimo se ponovo u sljedećem